Ini kung bakalong nga kung lokal mali, ganun siyang thay. Ba't ganun may compromise su? Wala na kaday ka-election ay jantung. Kani nga dabiyan ang doon dyan halay. Kilay kili berbos. Ba, kunay kecil-kecilan nada keluar yang kawan pendek lagi. Kamu ti parlok berana suka. Jaga, mereka juga mengakular iki kalong ba. Kada ngajok. Ane song, nada kaday bane song manu-manu. Hamta bak sarkar, bar ka babahatam di bansim. Jaga rai. Bakun ndai tanga rai babahatam ringi haban rai ru ya ka badai tam. Jadi ror ta ngre ko parlok sensim laai. Ya kecil-kecilan. Kamu majority naki ke. Kani ke isu kan imbek. Magade ke jing dongkap. Baik ke Jakarta kan perkulut. Baruan rakyat ke jing kulut jong jing kamnya. Ndai kan ke Jakarta. Ke Jakarta dei. Jakarta ban taru ya borok ko ka sor sulong. Buat ke baru ke dei nam ta ke jing tia ke jing biang jong itu ki parang song sunong ha ke tu ke ju Jakarta. Kam dale ben mo on humanitarian ground kan. Idok kami bertik care nam ta jong ki. Bakir idok kam tang ko galong bagi ber support. Ndai ban semua ban diktit ya ka sarkar bak sarkar ru kamdai bagan syajem kaki nama ka sarkar ke di bandon di perbor kejeng tumbu ke bakoi ke bawah kamna ka banta interest jong ka parti ke jongki kamdai ke di bandon lu interest hamta me na ka banta kejeng biang jong ka stie di proko ngan thai kan di galak syai kedar na du ko basdang du arja kha pra ba mi di jeki yang aki klem kentup kim ko apan kentup namar bunga penong kami kentin lai teli ba represent syatakas meeting ke bala khot honorable chief minister to report min babadon ke jeki bar ma omba jing wansim banta ka jonga ya ka meeting hatu kor ka de ma represent ka voice choki pai ba dai ta ka voice pai ba ka de ka ba kim kwa inono ka assurances kim kwa ya ta ka ban singular kan kim kwa ru inono ka suggestion ka ba chu ai jimbot leki ba ki kwa de decision ya ro ta nong rim ka ki ka ba kim sim la pun ken thup lang nga ko ka high level committee di kapasai kedar ni kalong ba ngan ai jingmut ayu kejeng ai jingmut jumat kadai ka ba ka sarkar ka ban pau seriousness kumba kadap ban sukun kibilanti dan sekular kai na ka por narangi phai ka election badap yung bala kiwan ka bor kene sibut oh kata da phai ka mining policy jong ka uranium nata da phai ka employment policy ngi phai ka man election war ka by election ki ong ban karya itu ki marlok ki basong ki ka ni kam subale kay bos ko bang kang basay nga kum lokal mali nga ko bang i ba kasi ka government ka di banok serious da ka ba shift suwa ya kitu ki government employee ki baran hak tu ke jaka de tang hatang si seriousness jong government namar ya ka jaka no kam man haban la pen tei na ni ban pen ba la don gitu existing building mata la da ka don kita ka jumut perkat ka bakut ba hok kumba ni syakri upai ba nak bata upai ba lembo upai ba yaw pai bai mo kila dei hiban shift na iti immediately siya ko sa municipal kumalakran pa person ni kam na pansilan ko na pandir po kita kabaar pa kadai tangi tu basong bean pati ka soka ka susu ko no kadai banya ganun la pan ai chimut pata kumoy na makiru kung soka kim simla bola menga ko ka Chelsea mo kuban general klabu layo ya kaban ai jumut ka khamba kendi ngai ya jing start jong government makale ya ka ba tongkap ala nang ikhem ni kita ki ba song daga ba la instruct dem ba ki government ba fair government department fair ni song ki chaka le si ki ni tips kam kata ba ki don ki ba song sa tu na po secretariat don gi ba na po municipal na po cantonment na po himamalium na po veterinary ya kitu temut kin haban partnership respective government quarters ke mo tinrai ngangit badon ki basa illegal adam likum ta tablik aslam support rumah ta beli kimla begin temu kalong baka peni baka government kadi batulot ke era kamla tamun peni kadon no sabuk kadi ban le ra jong kamram percito mi kita ki bam tere ban corporate ba government makani kadi jimpet jingbiang jong ka atmosphere mo ka bade na ka banta ka congestion ka wi ka ba aru nam ta ka helazat ka bade ta ka ko kya ti ladai ba pasuni mam don ka illegal tingkat di ban penkria no mata-mata nomor kin peni ki manu bolong try manu bolong dong songwai